Penbenaban sensarno takabor sipai hapo kari South Korea hendrei tangkumban riu kenta ye lahapan pendamno ya ketika hukum cukup presiden bapersang banle dorbor jinglong jiman hapo jongkari South Korea kabadai kawai nakiri balas sensar paiba kalami kahuri hura basyirkai ba menta katayo hadin ka jing persang chung Yoon Suk Yeol ubri presiden kari South Korea pan kini jubor ya ka bor sensar paiba hakba klem da penlong ya ka jing yalang ne ya perkat lang bat ka kunhun menteri ka sarkar chung ula penbana kensan haka janmit chung ka sngi baar bat ban penbenano ba ya kari South Korea kum kari balas sensar daki sipai hakaba klem da penslem ki sipai kari South Korea kilawan poi hapo jongkan nong ba son banlong kin nong yada ya katai nong ba khamdam ya ka office trekam jongkatai kari hakaba nakliang ki pai baru puk kilami hakatai janmit ban prasha ya katai hukum presiden kabalong bian katkum ka kendon jongka bor sensar kari South Korea kum juru de nakaliang kin nong yalam ka kanhon liang persya kila dawa ban weng no mardor halor ketika hukum kabalong bian ya karihi poro kawe hakaba kalami kacingya penibor habdeng kipai ba bat kisipai kari South Korea kala simpor tangkumba riu kenta ini ya presiden ban pendamno ya ketika hukum chongu hadin ka jingsha penbor hakipai ba batrode hakim menteri ka sarkar jungu ki bombon ya ketika rai jungu baru de ladon katukane naka kunhun minister jungu ki balari sanyo nakakam bakibat hapo ka sarkar jungu Yoon Suk Yeol namar ka jingbom snowi hap ya ka jing persang jungu banle donbor ban sensar donbor dakakam jungu kabalong ka bomla ban piang deki paiba jongkri South Korea hi paro kawe katkum kariti sensar bala penkubor kum kari sensar paiba presiden ka South Korea kata Yoon Suk Yeol ula ban ngat ka jingcha pensaja kabat tenge halor katai ka jingle chungu katkum ki kendon chung kari South Korea bala kamru takat nat pulit chung katai kari baru ula ban ngat ka jingsha set patok kabashi junom ga jingem chungu ladalap sisa ya kaba ulap penken ya ki kendon kari sensar kabalarai ban syong besar lasai kasih saja.